Tatou korosi ai. E se o tau whaafonga po le ase tatou announcement mana. Ia pele o se mea fōpo se mea mana. Ia le ua. O le Asiata Tautai o tangata te tōtasi. Ai meisi se fōi le pui pui ngom tāu pui a ngai. I matanga luenga o lo whea ngai mai lātou. Pei tai o le mau o le whainga malo whirwhilia. Ina ia iaile i o enga mau maututu ma le i o enga tāla whea ngai. A le whainga malo whirwhilia fōu. O le la ua toe whaasala lau ina ile nei ava noa. Mai te tala fo i lewa noa mo i lātou sa apalai mo mua. Tala fo i lewa noa mo i lātou e fia apalai tūlanga fōu. Ma te tala lewa noa so se tasi lava. O le mamalu o le paia tama whanau o le tunu o lo i ailo lātou to mai a te otoa. Tūlanga o whainga whaavai, tūla whono. E ngafa tauli maina mo i lātou e fia awai ma fia avea. E ma tūlanga ko masina o surwhainga, te tala lewa noa. Ma le whaua mata na whaasolo le proses e lātu le tātou komisi o la whainga luenga le malo le whiunga te tifono. Ina ia whaasolo taurumanga o le whaasala lawina o le nei awa noa tāua mo le tātou tino. E whapea fo i le tūlanga o le tātou hufuanga o le tātou suetu Sicilia le tātou malo. Peon sirfia ia ua maea fo i le taimi o le fo i sa vea. Ma sua te sile le tātou malo le whiunga a fui mono a whele. Ia, e le whai titia fwoi le nganga whaafitai le tātou malo le sui fua wauna. A le fwoi tama whanau le tātou tunu o lolo na taimi. O asasa mailo na sai le amataina le tautuaina. O le tātou ofisa sua tu sile le tātou malo. Ma o le o tātia nei le o ngā te tonu o whiriwhiringa. E ala le stoe sa ilia o sesia tātou sua tu sisili. Ale tātou malo. Iei fo iona whainga whaavai, ono le tō whinga le nei, o le tō whinga e anga i sa o le tātou pārmene. Mao i nā fo i whai mai e tō whinga i lalo. O le whautuanga le whionga le whongwhtalai, le komisio o ngā luenga o tūra whantu mau. Ia ma se whautuanga e watu le ao mamalu le malo. Ia ona whatula i eila i o se tātou suetu Sicilia le tātou malo. A tāua tele nei tō whinga. Ono i, e wā iri umai ngā luenga, o lo whea ngai ma le whona whaatonu. O so se sene apa e whao ngā, e mata ngā luenga whalapo pitonga le malo i minister ma le pulenga malo le pāre mia marka peneta. O la tau nei, e la tau te sueina tusi ia. Ma la tau li poti atu le pāre mene, e le li poti mai i le pāre mia marka peneta, e li poti saoa i te pāre mene. Ono le tō whinga nei o le tō whinga whalwa vai, mai lalo le pūlenga o tō whinga whapāre mene. E tu sa o la latu li poti tai le pāre mene, so ai le pule a le pāre mene, i li poti mai tu ina mai e le ofisa o le suetu Sicilia le tātou malo. Tolu o lo ua whanga solo nei le tāpena ina o le whamautuina o le tātou ofisa o le whono i mulino. O lea e whaanga solo le toe whausia o le whaavai a tō le mota whono. Peon sirfia na maea o na whausia le whale whono whau. Pei tai olo na whaavai ua mai tauina e te tau na whaise ngā luenga. Lea la uwhaile ngā luenga a toa. Mai te lelo na swinga o le ufatu langa ai le whaavai a toa le me mawholafola lea si mati le. Le tū o le whale whono i lunga le teimine nei. O lea ua toe whaamalosi, enforce, upgrade. Ia matula i eise tūlanga, ia aua nei toi a fia inisio. Whaafita uli e ala i mana e nae, manuti o sima ma me wapena. A toi foi masuinga o le anga i atu i tonu mawhafo. A me se foi tūlanga o le whaalau le leia atili o le fufuanga ina ia malu pea le tūla i mai le whalefono. I lunga o le whaavai lea. Lona lua, o lea tau pule nei o le masino o mei lo na whai unga e mai ai le ofisa o le whono whai tūla whono, Legislative Assembly Office. Ma lea ua fufuaina e tapena lona umusaina i le teimitonu o le tātou tutuatasi. Ma ua whatulanga ai le tapena ina o le toe tatala lo i o le whono usu i le mota whono le palemene, ma le ofisa o le whono whai tūla whono.
O nei whamanianga uma sa tātou mau malo Australia sa lātou whil tātou whalfono. E mese fo inisi o pāanga na toi ala lofa me le toi whausingo le tātou ofisa. O na ua maea o na whausia le whalfono ai le i whaia le leile ofisa e tua i ele maota. Tau na whai po tu fono le leile no whanga e fio i whaile o tusi le fono mono no ofisa. Po tu fono, library, archive, me umawa pena e tauna mautua maupopo le lai whape sa nei i le whai ungo mea ngā fua i le tātou tutotasi. Muli i ale ofisa o le ua whatupe lava i le tātou atunu. Peon sirfia nei tausanga tele a o le taimi o tātou malo longo le fono. Ia, ona taua ngaila i o le paiema le malu o li imta mai te i whai pule whai le ti tono whale e. E le i mautu se whale le lei e a ngā i ai le taumawhanga tipo o le lobby e tua i ai a li i mata mai te i whai pule. O leo mai ana pāsia kabineta, whātupe lava i tātou tupe whale o leo, lua tesi ma le valu miliona. E toi whausi ai le whale sa motele, toi whātua i lava le whale o umar na whaingoina le lua whatasanga kalapu, lobby, mo whai pule o le tātou pānemeni. Ma o nei tau whainga umar le ofisa o le fono, lobby e whai pule, ia ma le whaavai o le tātou motofono. O le a whaamoe e umusa whaatasi umma le taimi whaamanatu e le tātou tutotasi. Lona wha, ua amataina nei le stala o paiemal mamalu Samoa umma i Samoa nei matunu mamao. E lātou te fia teu whaawhainga luenga lātou tupe le tātou valele. O le vai aso le nei wa te tala loa i ai le tātou UTOS, pasir ka peneta le vai aso le te atu nei. E whaanga i oi lo le tūlanga i le paiemal mamalu o Samoa. E fia teu whaawhainga luenga ma fia vea oe. E te shareholder le tātou valele. E lua tātou valele le ta pena e a mata il tātou whamoe moe. Ai ono wa tele le mamalu o le atunu o lo ngā soro mai. O le lau te whasisila lo i atu ai, Samoa atoa, Samoa nei matunu mamao, o le ua tatala le avanoa. E fio mai ai, e whaamau whailonga ina lo swafa, nu umana la whanga malau tupe. Pe lava ona whaatala ulatu le tātou malo, lima se lau tālai a mata, ai pule o ele alulunga. Ea, ona whaatulanga i leo le awala o lo o tau mawhai le tātou registration online. Ina ia mawhai po whea lava le tu o le lalolangi o lo e iai. Le stala, malafo mai lau tupe le teo ngā tupe, mawha maua i loa, lau i unite ua e teo whawhai ngā luenga i, e leila loi fo lima se lau tāla, o le tātou te amatai. O le wha moe le nei Samoa ma lau tāpo i mai, ia tātou lima whaatasi umma, el tātou company valele. Peon sirfia, talu main tātou tūtua tasi. Ele o longa lava o na tūla i le tātou company valele i le mea e te tau o na iai. Na e sila le lei le vasa Pasifika, pe o fiti le nu me le tasi le lātou tau mwhainga. Aisea, o lo mautu whainga whaavae, le lei tū la fono, li mataitaina i le awala e te tau, o na whaatūla iai investment whapenei. E le te tau, o na whaatino whaaporkiki. E taun whaapine ma whaanga ioi whaapisinisi. O le lau tapa ai le pa ia malma malu o Samoa uma. O ai e fia whai sea le tātou vale le tatala le avanoa. Ma o le wha moe fōile nei, ona o le ati na e au ngā mo tātou uma. E le ngata i Samoa nei, a le pa ia malma malu o Samoa lo lalampa pa au i atunu mamao. O loutou sao lea i amanu vau. E le ngata i na whao ngā ai le awala, a whaingo fia i loutou malanga mai. Awa e le upulea, wa e lau sea le tātou valele, o lono winga. Wa e pule ina le tātou valele i ni vaenga wa e o sea i to tonu. O le tūlanga lea vea i oe i ama whai sa whanga i a po le shareholder i tonu le tātou valele. O te whiwhi lava e whailo atu. Te tala lea vanoa Samoa uma i nei atu nu mamao po whea le tafo le larolangi
a tātou tue tere noa atili ai le whaamamlamaina ma le awala i le vai aso le nei o la tu watu ai le utos o te manatu e tauno mai le utos e whaamamlama i le tunu le awala a le ua pāsia cabinet le awala whaatino e lor whaamoe le tāpena ai a tātou company va lele ia wal whaamoe mo le whemalanga inga i le ea. Lima, ia tātou te langona whātasi i le nganga whanonoa. Ia ono le tu ua i o le malo i le whionga ia Honorable Laumtia Manu Rinko Bresau. O le fo isa vea ma Minister Kapeneta i le nofo inga na mai nei. Tulanga masani le tātou malo o le momodi o le nganga whaafitai. I ona tō sauninga malona tō teimi. E momodi ai le whaalo muli o le tātou malo. E ala e le ngate le seleni mo lona sa. E whapena foi na ole o le whata lona pusa. Ia matulanga o le avel tanga vai le malo. E whai ma whaalo longa, ma whaalo longia. O lana fo iso i fua o una mo le tātou atano. E vea ni tu la, ma tu le wha mai senga le whaletua mana no fo alo. Ia me se foi le tu malo sa whatalua. Ia ono le sa auto whiri mai fo i nei tau sanga eri ma vai atu. A wale tau tua ino si o tātou atano. Talo e au tau ola o whangota, nei po isesi o tātou atu whamaunga. Ia e el taltanunga, ia ua whamanawa i le tua, aluenga le fo ia ona wa whai o malo. O le me murimuli, ia o le aso lulu le sa malanga atua i tutuila mamanua. Ona o le wala ulia whaapitoa mai le whionga i le Kovana City o Amerika Samoa, Lieutenant Kovana ma le whainga malo, Presidente o Senate, me se rewhong whetalaim tutuila mamanua, mātou te o atu ona o le ausia fo e tutuila mamanua. Se tasi o whainga fau, whaapopo i a lato whainga o iei a wal wha lei atili o lato sota inga penga ta whailangi, internet and connectivity mō wha le lei atili o le lato wha moe moe. Ia, ma le nei wha moe moe le se wha moe moe le titi. Wa awai mai le se tasi fo company lau i lola langi le Kuko International. Sa matu whilo a iai ma le Vice President o le Kuko le lalolangi. Ma sa whai eif so ta inga i le tā ua tele o le awhia i fo i o tātou i nei. O lau saini alo iar whea ngai ngā tutuila ma manua ma le Kuko. Au wha moe moe se vai tau ia whepuali mati. Le anga i mai fo i mo tātou i nei wha mautu ina. O le wha moe moe e tausi mai e toso mai se si ala paipa fau. Mo le Kuko connectivity mo tātou i Samoa nei. Ia, o lo tele lava whesota inga wāwāna lata whapea. Ma le talitonunga. O le tele elelei. O le tele tau ngofi ai. O le tele sawa ma le lei ileu o nanga. Ma le mafu anga le nana mafu ai o na mātou tu wa ai tutuila. A toa ai manisi o whesota inga wāwāna lata. I le wāla company o lo o lato wa aia whesota inga i tutuila mamanua. E mara tātou whaalapo pitonga o whesota inga i Samoa nei. A mātou malanga ai ma le whiunga a Asiata. Minister o mtanga luenga ma le ripursili a Ioropo. Ma le wha moe moe. Ia whausia ni a iainga, marilienga, ma ni mea mau maututu e wha le lea tiri el tātou Communication Services mo Samoa. Siri fo inisi po lalme la ama iai le nā ala leo. A leo wa iri tātou ala leo. Mo le sila fia le atunu. O le ala leo le na tātou Sauni uma iai whai na whaalu ai le fitus fu 5 miliona a le tātou malo e le o tau aveina e le tātou malo. Na whai e le whai unga le whai ngā malo o tūna i atu. HRPP e aver company lea e whata moe wha private company. Au lau lava tele tunungo, company la po poa ma me whapenei. Tau lava tau nei lalo le wawa ainga le malo. Aisea, o ina e ma whai ai le malo. O na wha tonu wha afi tauli. Tau wha manuianga mo le tunu.
O le taimina nei, o le lava tātou te mori mawina. E whai o le taunga tā o tātou so ta inga connectivity. Ai le o tūlanga le lei mai lava, i le mea whape ai. Ua opo sa mō le 4G ma le 5G le aru taimina nei. O lo o mai tauina pēa. Le tele o le whaafi tauli, o nei le o sopo loa sa mō le tūlanga. E ngā whatauli mai nai le tūlanga lea. Mai a tonu o le tue toso mai o nisi o wae whaasala lau fau le atunu. Ia, o tire whai atu le Kuko. Kuko is one of the biggest international connectivity company in the world. O se atunu, o se company sili o na tele. Lona wha atulangana, o la tau e tirele la tau sao i tūlanga, tau so ta inga i lunga o penga ta whai lanki. Pāua al mele tūri matai le tātou malo, ia maua uma ele atu nuu, le awa unanga le lei, taungo fie, toi zauzawa. Ina ia whaingo fie ina whaia tātou connectivity ala ia onga, whale mai, wheso o ta inga, o a uma mea le tātou tēnā nau i al teimine nei ina ia maua. Paula le awala au te manatu, e te taua na tātou a ngā ia whaamalia ina uma whaafita auri le tātou te whenga i le teimine nei. O le mtau pumo mona antala no ina le malanga i tutuila, ma o Sauni le Kuko leo mai nei ia whepuali mati. E whaatau nuu mai le tana noanga o le tapena. O le a fufoina foi le whaatara tana noanga ma le tātou atoa Samoa. I le vai aso luna lua, vai aso luna tolu o me, a ngā fuai le tapenanga o le tātou sisinga fua. Ma ua tele mta upu whaatara noina ma le whionga le riko vana, lona mua. O le whaamautuina le puipuinga o le tātou security a le whalau whasaina. E mei se re tūlanga o le puipuinga lava ina ia malu i whawhea mo malu i whale Samoa. I le au ina mai o whawhitau di SS. I le teimina nei. Aure e toi ngā tia le tūlanga o lo iai le te le whawhitau. Pea ua tō vai Samoa nei. Le loi fo tō varu sful tangata le tā fia taitang malala. Ua mata na o le whalau whasaina e whatau se whe pankeke mse se ke pua. Mele walu te minei. Ua whatau mai tono o whala loa. O mana o whatonu ina le mtanga luenga o leo. Tanga luenga o le laisene pisinisi. Ta puni uma whala loa nei. Se i laisene. E le te tau na lato whaia nei a mionga whape nei. E watu laisene whatau ai o loa mo le manuia o lato pisinisi ma mea. A ua lato whatau ai ma o loa e le tala whenga. I masoli al tu la fono. Ia, o tūlanga nā ua manatu ai le a moe ia sa tau pule lava ma le fionga le riko vana whapea fo i tau rumanga le tātou malo nei sa malanga whatasi ma le fionga le riko msina ina ia whaia ia inga whapitoa le ngata i le pālele ma meo lo whela ua i mai ai ia tūlanga o tangata e o mai aso taitasi. Ia le tātou astofias whaleile lea e anga iai le tūlanga o le tātou waa le alu i tutuila. Sa whatara no ina fo i le tūlanga o tātou pēmita. E lava ua tala au lape sa masani na whawhainta i poti leo leo, i poti whulimai. Ia le tātou taisifuru aso fo i lea. Ia ma olo iai le wha moe ia e whaatala tu lava tātou taunu ul mele o le free visa. Pea maa li ei tuila. A au ia u Sauni mele asa o loto sa mona lua. A wale meta o te pui fo ilanga i le tutu sa umatangata. E watu fo ila vanoa ia a matan abuse take advantage a isi. O le so sa ma whilo i fia ia ma le whilo tusi au au. O le tātou forum. E fwy sa vea ma perestene. O le malo na ru. E na o whapitoa mai ma te whiloa ia ono le whiwhiria fo le tātou whainga malo fau. Tana noa mwhasoa i mtau uma. E manui ai le Vasa Pasifika. Ma e langona le nganga whanga i tio le whaavau i na mailo na teimi. Ia.
saua i wheloa i masa wheloa i fia i lea sole nei. Whaatino iai le tū mau o le lango Samoa i mata upu uma e le lei e le vasa Pasifika mauna taita. Tasi lava le whaafitingo a leanga i a maua le file mō ngā lue whaatasi ma maua le tūlanga o le wheo o ea. Taitai uma le Pasifika ma le manu lau tila na Samoa tātou o le atunu na mua malai e le tūtō tasi o atunu uma le Pasifika. Mai tau fwoi na la mua Samoa i le tūlanga o le whaamautuina o sootanga wawala lata nei i atunu uma le Pasifika. Mai o le sa whataunu ua inai le whono na ini le ofisa. Le so fwoi na taunu uma iai le pūlenga le tātou Starkiss mai Amerika Samoa ia ele ngā tia o se tasi fwoi ni o company o loa lana ngā luenga le lei mo Samoa. Ela le awina atu o tātou tangata whainga luenga mo Amerika Samoa. O lau lava mau e siri atu le manuia o ngā luenga whaavai teimi i tutuila ma manua. Nei lo sesi a meo le lalolangi. Mo mua e le lei le tupe Amerika. Tasi tupe Amerika i o e la lata le toru tā la, lua tā la ono fitu vat. Rono winga i le whaatu sa tuaria tu lau lava tupe Australia ma le tupe New Zealand. Al tupe Amerika e te lelo na currency, exchange currency mo tātou. I le ngata i lea ia o le whaamautui na lava o le ngangana tata Samoa ia ma le tūlanga le sotanga no le 12 minute. E le mamau te le atu. Alatu ai tutuila pe ia o lai Samoa ia e alatu le Australia ma New Zealand. E alatu e whee moa ia to le mea. Asu solo whare kalapu. Ia mataunu i mea sa le masani ei tātou nei. Se mal whai unga. Whai le mea se lokal whale pui ale o le nā. Ia tu lou lava ua whano i le ala. E tau te vai e leila loifo luoso mon tupu tino maari liu. O mantu e whaafo i mal tātou o tunu. Tiutu le malo whautu atu. Ia e meise le tūlanga o le pui ina o le soifua manuia, soifua lau le lei o tātou tangata. Ia, le lana whaiwina i fo i le whontanga le nei aso mal tātou Starkiss. Le nei pūlenga atoa, ia mal whaamue moe whono whapitoa mal kāpenete le aso lulu. E whono le tātou pāle mene le aso atai au, o lea ua whaatulanga ina le whaamue moe. Ia, e whaaua wainga luenga le tātou pāle mene, a wāle whaamue moe o whono uso Samoa. Tūlanga masani peo nei ei pēa tātou whonotanga i aso ma masina taitasi. Mai o le a whaatulanga i pēa le tūlanga o le whaamue moe lea. Nei e whaawau pēa le whaangai o ina o le tātou pāremene. Ia me se fwoi tūlanga wāle tau e beino ngā luenga mo le pāremene. Ine nei fwoi masina. Ia, na manatu lea le autostala o tātou whasisilanga na. Manatu o autou malamalama uma. I le tu e tau whesiri fwoi sesi. Ia le uma malama lo tau whina ngalo wāle. Whaamue moe o le tātou ngā luenga. Ai moli atu le ngang whaafitai tere Samoa le lea fiafi. Ia, tau awe me ina o le tātou pokalame, ala tātou tala me whasolo. A whatu lava noa, tātou autu stala. I le iau fia i lau sau noa ngai le nei, i tū la, ai o teilo la mta upu whamole lau fionga. O le tai au ana le la sa fono ai le tu malo fasale le angai lua. O le ua mautu vo ila ia le fai unga le ale tu malo ato sa mato awai tu ai. E le mana na o ila fionga ia mangele se katifia o i e avea matai fono o le ofisa o fono fa avai o le tu malo la o fionga. Ia o le ungala le ua taatia ia le fina ngalo le tu malo. O le ua manato le a savalia mai la o fionga. Ia e momoli mai foi ia le fai unga wa au tasi ia le tu malo. O le fesili la o fionga i le taitai o le atunu. O le asau sila ia i le mata upu le a fasale le anga fa molmol. Le utei lo wa uma o na sau no manino ia i la o fionga i le vai aso
o mawai. Ia e pe wa ala ona toe fesilingia ona o lea sa whaile fono le tu malo i le tai au ana leila. Wha mulmoli. Whaftai, o le mea siri ma le tāua. O le la whapea mai mate whiloa. O le mea mānei ele nā. Manatu na ona whela ua i au tala. Ai le i se te mea fio mai le pai o le tu malo. E wha malama atu fo le pito le malo. Le tu malo lea. Tasi le tu malo e ese le malo si o le ngalu o porkiki. Na ia fia i tonu. Mai e le lai titiri mea le a fia o le o lo fifiri atu le malo. Taula na fia mai la to umai. Wha tu fo i ese tu o lalo le malo. Wha malama atu ngalunga lea e le o manino le teimiri nei. Awa tātou waina le social media matua inga le alu. Te lea ia le mele o mamla mai le tu malo. I le vaai, tiu tilo, tangai, ma le mea o loa ngai, il wha moe moe, o le vasili. Po au fia uma le tu malo na tau pule pe nau iwa. Wai le nau iwa le tupu le whaabelawe ia mangele. Ai le lea leo mai si wha le po feo ta oto mai il fina ngalu. E peo na whai atu. Ele whai tu au. Pe whai ele malo se whai unga lea ngai se tu malo. O le lava na watu leva noa e wha atu langa i la tau. O e fia au wai i le tāpenanga. Bord whiwhirina o te te whonu. Ai ua lava lau saunoa nga te whape mai o leo mai le tu malo manea. Mai se matu whale. A mai mamangele ma mai la tau na whai au masusu engo tua inga ia. E la vea ai le o le whiwhiri atu le malo. Ma le mafuanga fo i wale to e whiwhiri einis. Ona ele i apalai le lato sui whai pole. E manino ama malama tūlanga lea. Le fo te vai atu lava i upenga ta whainangi. O la fo e whinau mai sa apalai. Ale manea lea. O le a mai lato na whai ele interview. Ma mai ele lato maulanga au le kiri i vātu. O le wha maunga na mai ele. Leo panels. Ai manea le na tatou ngonai i. O le la fio mai pai o la insalvalasi. Wa pe whapito au ngawha ia iwa le mtau. E no mai la ia. Paula vale o le mea o te mana o turi matai. Aua, nei wha apolo kikia, le wha iungo na taupu nei. Te lo lava o le tele ngalu le alu, o le lava ilo lo umai lava sui o le chapipi, ma sui o le fast. Aua uma na whairwhainga wha vai le vanga wha whai. O le sui, o le vanga wha whai le fast, e taita ia le bloketi. E tau foi lana longu sa ia le pule mamaruari, in whai pule, whainga wha vai e wa watu. Ya. Tati ai la ia i mole nei teimi se i afio mai pa i le tu malo. E no mai le matu whale pa mamlama. Malo whaftai lau fionga i le whamanino nga fo e o le mta upo le tu malo. O le sia ofesili whamulmole lau fionga i le ali palmia. O le tofinga lea o le loia sili. O le ua pe wangi ngana mua tu lava ona break atu el newspaper al Samoa Observer. Le voi lau whamaunia mai lau fionga nei tula. Ona tula i mai eila ia o ni fesili walangalanga ai ia finangalo mamalo la tunu. Ona ele oto e number line o le fionga ia maunga. O se tasile o lo ia sa tu malosi. Mo mata uputa ulfa msinonga alvaenga fa upfai al fatu ile tu Samoa watasi. Le ua tō fia vea ma loia sili. O le fasili la o tūla i mai lau fionga. Ia, po o le a se pe whapewhea o na ensua i lau fionga. O le atu to atasi ia whai unga whai el tamaita i ua tō fia vea ma loia sili. Ia ai leo lo o manino lava mai le o to e nātia foi. Ia lona awai lea i le tūlanga lea i le fina wina. O mta upo al vaenga wha upo whaia o le i tōwhia wha monmoli. O le tōwhia ina o le loia sili. Ia me se lau teimi o haule taita i alamta ngā luenga ma le vaenga tonu le o le eiti. O le tangata sili o na awe il whatuatuanga le vaenga wha whai. A whai e te whatuatua ina se tangata o le na tu malo o le vanga whai i ana whautuanga whaal tu la whon. O le tangata na piki.
O lona tiute ma le tau avenga, o lona tuto tasi ma mea, o mea nā tau ia te ia ma le whautuanga sao e tau na mai. Mai o tūlanga whaapea, e re me whai ina e nofo ma piki mai se tangata e te re lopo oai. E te tauna e mauti no le lei, o le tangata le la mai, e maru ele malo. Mai e lo fo e sao umana whautuanga e whai e te oi. Ma le tangata ua lava i e lo whatutuanga. Ma le ala nāru o whiwhili o maunga. E re se maftanga ana nafi. O le tama whanau fo e le atunu ua lola na tautua le malo. Sa iei fo i tūlanga o le AG mōmua. Sa iei le NPO mōmua. Ia e te tele fo i mena tutupu le nā teimi de māfua. Ia o na vāl fo ngā va. Nā rulolo ia whailana ofisa na o ia. I le vāia le malo ma le tangata sa tua i le whainga malo. I teimi o whaafita uri ma le whina wino malo. Ia nawa sa uno. E re whailana o nofo e mai se tangata o te masar saro iei. Wa foi le la ulo le tangata le sao whamaoni mauti nola na whautuanga le la mai. Sa manui elva ang whaufai. O le o se e ma le malo. O lona winga e le aisa na whautuanga se e mai le malo. Ma o lo ulea tari tonunga. Ia la vala ai ui eita o lumanga o mea uma. Whamoe moe na o le tangata e whaatua tuaina e le whainga malo. So i whamanui lau o whionga lea li pāle mea. Whaaftai lea tua wa taliu mai whanua lau, whainga malanga mai tutuila. Ai o le whesili mo lau o whionga. Lea wa mamoli atu le whaipule o vaisinga no lua e tau wā mo le whainga pālo talai titi. Ai le ia loa ia le whaalea o ngā ina o lona no fua il pāle mene. Lau o whionga was fulu tau sanga o avea oe ma whafonga whetalai. E mawhai ona whaamanino mai le proseso le avaenga. Whaamanimole lau o whionga. Ia, nā sao tau si le fia o le aso tō na ina mamoli alo i atu ai. E whionga motu pua Henry. I le vaenga whai, whātuatu i le tuasa mautasi. Ia, mai e le se fufuanga na whatu atupu nei. Malol pālota, anga i mai sui tuto tasi e to lua. Mai singano no mela lua. Mal sui siumu. Na mana na olo e o mai loe e join the bang whawhai. Sa au tau fia. O na ilo na mafu anga se i seto le leile malo. Mai a yeile te misa o le leile whatulanga i tūlanga ia. Ia ia ingol tula whono tū mau. A whai o le te tuto tasi. A we mana o lo e sui lau pati o lo ava noa tu la fontu mau. E ei o na ulape. O lea e whaatali melfono o morol tato press conference i o na walore le whaatali melfono le. Alvanga whai whaatula inta upu le te fsili ai. Ala wa ia ia na manam lama vede i whainga pong saa ele. E le fionga le li whai pule lana whai unga. O lo na winga a whapeo lo na fina ngalo lea. Te loe e ilan whaambāwaenga e whaitai au. Nā wanoa ile o lono na fōal tūlanga lo ia. Mai o lo whaatali nei a mai an il tātou whono tala noanga nei tātou press conference. Ia nei loa wiri i rela i un tā upulea mo tai au le whionga le whongtalai. A lewa mai ana whaatino lono whina ngalo. O le whina ngalo le tu malo. E sauloa i nei. I le whaaste whaatulanga i rono tō whinga. Ia ma avea lo matangata sui alo ia. E le toi umain mele o sau wha i rungo lau papo fe punga iei. O i, e mauti no ai le tangata ua sangatonu rono hina ngalo. I re maa ngalo pe sua lua pe ti e rungo lau pa. And don't go where the tree falls. Confirm loa, whatau nu loa. Le lau whatau nu e sui vaisingano lua. Mai o te loa e whaila na whai unga i le Asiata e fua il polkalame a le whionga le whangtalai. Whaftai lau whionga, lona lua o whesini. I le tūlanga o le telo mata upu i le aisa. Po a whiai a matai o na whaia drug test mo public servants, whaamule mole. O leo whasolo.
Le wa umana whaasala lau le fiso leo, fiso fui mu, o le whaasolo. I le tūlanga o te tele, ia, o le mea te tauna whai. Mai o umai a tātou uma, everyone. Tātou umai tā pe whiura le paruni, pe futi le lauku, pe futi le pu isu, po ferme swipe pare mea. Ia, o le whamai mora nā. O te whaftai atua le pelestene le au whaita wale la iti le tunu. Le wawai atua mai le latu la lango. Io, o le whamai mora nā. O le whamai mora nā. Ina ia la lango whatasi. Langa e ei taxi mauti noa ia o lato ua whaongame ia kiriva. Awala nei la vea i lato ia o solitu la whanu mea fia ili maa vea vele fua. E i lato o lo whatu langa atu le whamai moi mo lato. O le tau pule atu le maa lor si tanga mo ave taxi. Ai ali ali mai la me whapea. O te leilo la po la me la whaitu langa lea. A lea wa umana iei le fufuanga. E tauna iei si tanga mo ave pasi ma ave taxi ma mele mo lato. Alo winga ir kupe vave le wa kiri vai mele o fa kuria la uri ir mele vai atu. Ya, na fa pena atu. E na ngona foi le nganga fa tai o le fai mai nei Samoa le fono te le lava to ina umo le kalesia e fa kasa. E o fia ila langi atu ma Amerika Samoa. Sa fa mato to fia nafi mato farsai el moto. Sui la fa longo le approach a fai fia. Wala unga mai le au telavou, ma le kalesia, e warn i le drugs. Ma o le mea tonu le sa mo oi whalupe o nau mati. I le whainga pa anga le malo ma le kalesia, i se taimi la tau te whaonga ina i le pule laa. E la unga i le upu le tua e ala i whala ufasaina ma mionga matanga. Ma e muli e toi mo ngā lofa i le sui o le fono le nei mai aso. E ngā iei tama umo le kalesia to ina Amerika Samoa, Samoa nei, matunu mau ma Australia ma New Zealand. O le anganga le o le tatou malo. O wa fo e ururu mata fo lau. Le upu fola ela i fo lau fasaina. Ia, ana isi matou tofi anafi ia, langona le anganga whamama venga, ma le anganga o le ua apo e le kalesia. E le ngata in whaitau tatou daily reading yaso. E tutu mai e la ma le mea lea e tu langa le au whai keke pua ia, ma le au whalai pankeke ia, ma le au lava vale ia, e whai i whaala whio e mele o leo. It's bad. It's really bad. Ma lo fa tsa sa no lo fionga e fa sila tu langa leo fa salawina ni se fo yo wa si fa salawle le video le to fa pule su tu langa le to finga le sa yana nai ai se mai o le fo ye mai tawa tele o pa ele o fe le sa no le fe finai se mai se sa no pe fa ma ni le tu langa le Me al ni tate popole le mero le tala oso tala ole a vorestala ele sa ole mau ole lo mala fatal tenonga pesta to si sire mai pesta is next on the line ya le la toso mai le mele i ele i fai sa ma utala mala fana ule po la to fina ngal tu lo la vale o mono fa tayana nai malana foi o nang ya e tatio pel tu la ngale ya se si fa pe atoto o la fa tayana la o nang ai meu si se natala o te le filia le to faya pour le ver ma press really le tato press secretary ele ai o le fa solo po o tanga tonu tal fe ngai la to o fa nga venga te mini mo fa mo mo au te le lo foi po ai tu lo lavo o le ngutu o so tu lo lavo wa ma fu ai na se fu na tala fa fonga me le tu ai le sa o le ile va en ala vala le wa e sa no ia ono le pe e liki mai fa mtala go le se silsila lo fi ngoma po se to fa lo fi ngoma le mele o le ui mai o fa mtala ia le pe e liki mai tu au tanga ta fainga le ma ia o lo turi mata i pe o lo turi mata i pe tu langa le langa ma ne ane tu langa le mo le tunu e atu le pu e mai le au main distributor i o drugs a mai ala tu telefoni
A lai to tonu le Warren no usaini e pu e lato. O lala le mena. Internal matter. O la lono winga la i leo lai to tonu o la tau i drug stealers here o la tau le next on the line. A le leanga le mea. E alu umai lava ma la tau le fa solo ti e reita malo. A le tupito i siri na danger le mele. O le otu leo le fa tali mai. Tolo le mele na vea i tamalo peni amina i o. E la tu peni amina la e mal tangata le na fasiotia. O le mena e o i meia. Mai o le ungo le tangata na te whaalataina le malo e o la woki. Ma to te le tu mamaina le mena la fai susuenga. To lua nisi o leo lau fai susuenga. Awa ni whapese si le maua. O le telefoni na na transfer ina i le me le telefoni al tangata lea lau maua. He will be out soon. Ma o tangata nei, taunu moria ma ve kaloka. Whatever rank they have le o viso leo. Tangata nei, o lo lato whaia le lango ino me se le tunu. Ma leo o matei tū le leile o viso leo i matua i focus le leile mele. E danger mo leo uma uvela o whana umale wha ve ia. Their name is on there. Because they are restricted, armed by the police. Alala le mele wai, wale ma se me toi malu. Le foi matei tū lava i lato o lo whaia le mele o le mama i tū o mele malo. Le o whai atu o le tangata na te whaalata ina le tunu. E o la wafu. Mai le se mea fau. Le se mea fau mele mai o le lava tūri matai po lale au wala e taun whaatontonu fo lau wai. Ai ei ni suinga mani mta upo ngongo. Tato forum le nei. Mai tō fisiri e watu lau tali. Wha mamalama, wha marino. Tasi ai leo le mea saol tala saol na. Ia leo se uma le mele tupu maitua. O le ae le ufua se tapu le observa. Le fai ia. Ia. Tu wai pea lai fai pea. Ia ma se ngau alofa ngau mata ua le mele sa. Fai foi whamtalanga, fai se sini. O manula ia le malo leua e sau noi le whewhine ia te o lua o nisi o leo fau po ni leo tuai a po ala fo ini. Tuai. Some of the trusted people say maua o te whaalia ingoa. Mai sole. Ana vela o whatanunga le komsina suspend. Fai suenga. Maua, charts whawhalpui pui. A vese malutanga alwenga. Leta tau. Leta tau unta in tangata whapea la tu te whaalataina. Intanga alwenga le leo. It's dangerous. This is dangerous. Tolo mele na o inai tamo mo inisio malul malo na mali liu. Me whapea. E atu os whainga lau whaatali mai. E whaatali mai na o lima le ai. A tali mai ma upenga lana leilo lea, upenga atu leo. Oila le pito i sirio na leanga le temini, o se leo. O le sa o whai to tonu, o le mtanga luenga o leo. Ai ona whaalata ina le soifua o leo atu e whainga luenga. So I will, oh yes. O te whai loa, ma le whatu te le toi alo al wha laulonga o lato, uma nei whai me varea. E lawa no whai atu, whale o tangata me tautia. E ua avela o whatonunga i le loia siri faule i nei. O ta vale o i whale tupe me umata sei uma mai. Tupe palpala nei. Na e ola ma whai lato sa o tonga i tupe le tunu mei e tauna mai lalo le malo. Te ilonga paula la o ingo tangata nei. They fought Samoa is a free nation for drugs. Le ai. Aua leo lava vale le mele tau te aru te min nei. Oi la tau e mai e whai anga whapea ma sa o loto. Sa mo le tunu e sa o loto in tangata sol tu la whono whapea. Ai o le whaamo e muna leta pena le te min nei. Sida tulanga le sifulumi diot na whailena mai ni usila mo i tumalo i le vaale na paulia. O lena ia se fina ngalo se taso tina whai pisinisi mai la fia onga taftoala. E le lava le se leni langa e o le soifuanga antoa. A lena maa ua i whaasalalonga mai le teo ni usila. E na o le 10 miliona na talo sanga ina. E le whainga maa lo lena se mawai atu nei. Le fionga le sao whapito. O le whesili le o fionga. O fio i le toa whaalo fionga. O fina ngā loa i lo fionga lana le wai pale mai. Wa lava le se leni.
po le sa idia ba no mo ni si se le ni moli wala nga pia o le langa to le la ta ya imana tanga ta ya le afianga le no walu ai tuai ta fito ala e va ai le tina le na sa we fa ali mailo na ngaule mali ona ese fa man yang ali tu malo ya la to wa fi tu langa tau fi ngota ese fa man yang ali tu malo ya fi nga business no walu va ilan business sa ole ti le la fiang mal mele fa tu langa le malo ese fa man yang mo tanga taitotas se fa man yang mo business ela le tu mo tauna fa alu menna le mol masina nei o mana allocate lei every personnel mal tanga matua tau tamatiti pepe lau vai e o voi lai tu langa I business la fa vai e a fia isi umu ma safata e ma tau mai tu tonu fa pertala na 10 miliona le umana negotiate for now to start up the negotiation and a ma fono mo Winston Peters o le minister na foreign affairs no tar sanga ya Winston Peters o le langa atole la no foi tato mo le vale ta una full compensation I le mea tan fe ngai po le mai to e vesel la to va fa sia wala le lei a woni te le sia fianga mo le si manga te le fa solo is fatale no e isto pe mo mai he assure me this is just the beginning of the 4 million le ai o mai fa nga malo I to wo umana fa nga fono ina le fa nga malo le fianga sa va bitu na le 2 million na ave mo sa fata ato mai lo sui fa unga ave umma le 4 million na mo le tu malo sa fata ma si umu ta tiam tanga luenga le malo se to saule stupe pe su fa million le murmuri mai ona fatu langa le pui nga luenga la va I mo sisio manga ai mo temine nei fa mua tangata I le mana onga la ia I le temine nei that is our priority mai fa mo le umma le masina le nei o anuali ele distributing al tupe mun muli lo fionga o la tama se te me mo se kom sina mtanga luenga malo ai pe fia vo ini solo tal sanga le no malanga fa lo pa suru mai la to na apalai mai lo fa solo le lo longa termine o mali lo longa pisasi a le fa solo le lo longa pani mi mal ka benet ele le titi tato to finga le mai te tauna mate tu le tu langa sa o taunta o toi ala wo umana mai le these questions ale fa mar panel ato ai lo fitu na ia le an mi au nei mar ka peneta fa tu langa le meta una ye atato talo ia mo stato kom sina le le pase tanga tem fai ona ye tu la I tau aven tanga luengo nei tai au sa fen mato lo tu faftai avela wa popoing awana ingalo tanga luenga lea o le malu le tunu malu fafo malu fale nei fata longa I vai se sir me umana sa e le mau komsina mo uma amatanga amata mar komsina leo palangi saulo lo komsina Samoa ya Alfonso Philip saulo to fala vetu una salio komsina Samoa ya sau yang ya sani shusta sau yang vao sau ya timani sau ya asi play clock sau ya fo ya lo nese sau ya fo ta yo alo yo ya longo le na lo tune eleta ta ona fata malas kom sina piki temini ale to vai fesa ele aisa nei sa ta una fai suru do su ta sanga terwa ela ta to watu ne to fo le me to anno le me ale to vai se fe pankeke. That's how rooted le mele fa kasiki ke po maisa faisa mina tu leisa ngaluenga na faia nei se o vai polar fa unha tauna fai ai se o fataringa toli ai inicio susuenga na mayo afia inicio malo o mai ile to eta mo alo la fa unha mal mele o fa solo a mai umai lunga se tato va vai lango ile ele le fa nga fa unha lo fiufi ale no mai tawina sfurta usanga telwaino o mai li poti ono no winga le se me ai si minista mo sai lo fisolo lo no fai el mele
Na ona pepese o malo si le isa lala to mena fai. Wati reina poroka aisa le tunu. Ele lau tato vai e. Oi le la mua. Sau le si quarantine. Oi la mua. Sau isi o tiute. Sau isi o fea. Leo ma watu isi tulanga tofi o leo la isa uma. Trucks. O le lo loto na me leo tato voi. E la tau tonga fiti e tu nei. Tato ona sa ipea. Somebody has to sacrifice and start all over again. Therefore, mai tau watu le whaleia. I se wawai. O lau wawhangota i stangata i o mai tau nei. E le to e tau mua alo le malo. Whale o loa o mai ana fie kiria se uma. E watu foi la wanoa le malo e whaia iati na ema mea uma. A leo mai tau watu. O ia la le. A o ia mai ita mai tia onga. O ia mai ele atunu. A se wawai me le whaini. Le ti o te pasi mai si tae o i tangata o sisiva o whale kongu whai airu mainga. Ia, o le mela le. O pei o le tano ava. Wa umatate o tano ava sa o ito ine whaitala ma upo le tano ava. A leo kango ava i aisa. I le tu e tau mua alo le mano. Whaftai mo lewa noa. Whaftai o lewa maa ua tol te leo. Waenga sa fia fasili e lewa maa e ona e Tali Manuia Samoa ye. Tasi alala ta fasili wha mo le kuko. Waenga leo sa te wanga e tutuwila whaftai o le mai tau watu o le amalanga mai nei. Ai o le tūlanga le tato submarine cable. O ye se wha mo le malo e toi au mai i le submarine cable li lalo le malo. Wa ele ngatanga le malo e o lava i customers o lo complain i le service o lo au mai e company nei e luolo o whatinoa i le whamoni. Moli mau o tau. Moli mau o tau. O al tato internet. O le ale coverage le Samoa. Moli mau o tau. Ele e whatu e na o se tala. Witness o tau. E ale tau o le mele. Ele uman whatau le teita e uma. Ta uma le 4G mo le 5G. Is that real? O nei le so na o whatu nui naile min staff so ta inga. Na talo le fono whabitoa o mai shareholder ia. O UTOS. O le nupi wha. E ma life insurance na Samoa. O la tauna le wha pe le shareholder i. E ma le Vodafone. E ma le Digicel. Se mai se tara nopo o fere ta atier kei polea. Talo o na wha vael mene nei lua fesu val lua fesu iwa. O te le iwa ai wha atasi wha asui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato kei polea. A whape foi la le mai o na whape o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. Le la wa mea la stofi o vaso ne whai mato fono wapto. O le whai ungol mele nei, toi wha foi mar kei po le lalo le malo. Se ser wha upunga, se ser wha utautanga na whai ei. O le whai mai e leise malo si ango le malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala la mena whai ei. A mena wha alwe le malo, fitu su 5 miliona e ti velo peri keipo pe wha pele i loa le malo whai. Ale wa umana avele pule tangata tu lau lava. E ia ala wali ile au service provider ia. E sau fa whai lunga i ole o sei, alo te sau fa whai le retail. O la wha maoni o le mea. Le wa umana avele au whato nunga le vai aso le nei, a nei. Min staff so tainga oe au umama i ame nano maila i whailfono. E ta pena le pepa wha atu la fono le malo. Toi wha fo i mali keipo i lalo le malo. O ma foi no fato nua le aso nei oe vai uma mele sa il post office, mele sa il telecom service o to fa fo uma le fale de na e ta pena ile so ta inga e tauna to e mautu mai tato telecommunication e vai le se tato fale la wa ave le Vodafone le fale na fa tau ese plus sky a vatu el tato sa ke liti a vatu i ese tu mal malo fa tau plus sky to fa tau le Vodafone le se tato gateway la wai fiti le mea. A tu sa meme fa apel tato telecommunication. O tau sirfila o tau temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa ule to e malu tato famtalang. Alfa mo e moele na e to e fo i mele malo. E wole mele tato digital TV. Tu low lava. Tau fo into e mai lalo le malo.
fua mai meia o a seta le malo e controle le malo le tautala whengai ma le lei mo tangata. E le la walu temine o tau a whātinga TV1 le peingo tō meo titisa. I le titi tō TV. Tau ngata mo o tau. Ona, tūlanga, pisinisi, private. E a mai al tātou wa. E a whai al tātou wa whetau stau siai. E whapela tō ti tai tere nā rinta puni uma in the lock system. E ta tala i fōre titi tō. O le nganga te tauna u le malo so sani moto. Whaftai lau whionga o lau whesili whamolmole. O le mta upule i le tōwhia o le whionga i a fui mapu au. E avea masetasi o sui o le komisi o tangata whainga luenga al malo. Lau whionga o le setasi leo mta upu sa tele na whete e na i ai fōi i a le o le tōwhinga leo le conflict of interest. I ai pei whai ona i ai le mta upu le whionga i a tui le epa. Ia mai se fo yolo nalo le sa tu la mai a vea ma office silio mtanga luenga o tupe tau sanga wa mavai lau fionga o to finga o fui mapuao e le tai fisilingia mai tala fea ngailon to finga o no nga va ai mai se fo yo to mai o le fo i tamali ai pe yo mta upu wa langa langa pele ai sila lau fionga o yaise ai a fete nai ile fionga ya fui mapuao ia e mai se fo'i ia le afionga ia i le sui palemia ia toi lupe whamolmole pe mwhai ona nina. Ia, moli mau pe o tau. Ia inga te tau no tau sila ia le mele tau vase mele laina le mele po fe ave i le conflict of interest. O le tō whinga fuin puao, wana o ia o se tangata whainga luenga o komisi. It's only a member of the commission. O lai iai le taitai whono o komisi. Me mo mone na. Lona lua, o le ese senga o mei e lua, tu lau lava fo il mesa pisai fo ia tu le epa malonalo. Ia, o tu langa lau te tele na, o le pale mia o tama, ai pule le tari i tupe le tunu. That is a pure conflict of interest. Mai, e ma fain fa tu langa o le tama i lona tari, o le mele, o toi lupe malon tu o fine. O lona winga la, o la whaasala i lalso i fuanga o puni puao e re mawhaina maua so nā wanoa i me bea pe whatula. Al mea mi o tonu la vaia. She is only part of the commission. Tau awele ngā luenga. Al whaataua ngailo la o le pule ma le pare mia. Whai o tau le whaamsinongon mea nā. Al tūlanga la vaia ana whaapela e Sauni whaapea o puni puao lau te whono. En tau tala wheu ngailo le tūlanga lea. A peo no whaatu father to a son. It's a bit different between brother to a sister. A ese fo mtanga luenga. A mtanga luenga ia le tātou te whiringel teimini. O le mtanga luenga tu pito le malo. E reini tu pelo te al pisasi. Pāua lato whai, unga o le whiriwhiri e tanga te whainga luenga. E whetau i mo le whamoe mo le whiringo tanga te whainga luenga. Sili muli a whamolmole. Lo sili tutulu. Nana le sa sili lau fionga ia ai na esa no mai se e to taliu mai America Samoa ia ona mai la ia se tali whamolmole. E ol pasene anu pi whamolmole lau fionga. Ua ke kere o malo rol pasene. Olo iai por kalame whatati al tato malo i le lave ina o back to school. It's come out pretty soon. Te musu e tau watu te futo o whasal lau skala se. It's not only nupi wha. It's not only nupi wha. Oro i ele meo lo fufu el tato malo e tali e tuai le tunu. Whamama venga moa onga, whamama venga mo soifu malo loina, mea umalava martau soifuanga. It's going to come out very soon. Ele na nupi whala, alusangi vona nupi whala asasa pala iai kemium. Pato le tapena le teimi nei el tūlanga o le whamama venga mo tato malava ele ia ea onga. Te lolo nau lansa tamaiti, me pasese tamaiti, me lansa le toi ina me vapena ia e onsa. Onsa ia la e tapena, te loa lava o la e tapena le tanga luengo tupe. Ae leo te whai atu.
e le si angale le ilai muri mai ana fa pena atu to te pese iam to tau mate ia polea ai ona sa ise I tatu tau nu iai ia no to sisila le Tatou se muri fa muri. Whaftaila vai lau a fionga molo a manua. Ia, o lau fisili wha mole o le tūlanga fwoi le tātou wati na ele le maketi sa valalo lau a fionga. Ia o leo mai tau watu o leo wa amata o na mai e pe ua iloa se aso e talalo i ele tātou wati na ele a wha mole. Matou fono nei mal minista mantanga luengo le sala si e tatau ona mai o io le lei I latou le a occupy ina le tātou fale ave lava noa ia I latou wati na awana I o vai atu o iaini fai ngā kengi po ni tangata po se kamai po ni pisinisi o lewa na mata a latou atu fo te whao lewa noa lea o mana vela wa popo ingana ni minsta ia male tanga luengo sala si lona lua o le ata pena fatasi el LTA tanga luengo sisio manga tanga luengo whainga favor ia man tanga luengo sala si e toi whaafou a tōl tatou ka pakare tua toi whauisi a tatou fale whaatari pasi le le kiria e se male au whaakau drugs ia vai o ai sau a tōr whare whaatari pasi e sau a tau mai le I le whale ia. Au ana I toa iai se mea tasi e toi whai e whafo ina lango ina le tupo e ne whawhitau. Awe la tau to tonu e whalai e lako pankeke ma kirikiro ai le camera ki reira la whai kongo le make ki fōlea. Ina I au ana I toi tūla e mese me whapea. Au whafo e le te tau unto tu e wheleu tato vai ni le risk mo le lamati o mea ia ai o loo whaasolo le taranoanga e tauna tua risiol a toa le ka paka nei tua whaatulanga me tuai pasi whaatulanga ina ia le ngata ina matango fia tato maketi ai le leil tato pa stop Te whawhile atu le tali umai o le porokalame ina ua mai ama no longa me si o le whaatali talanoanga ma le temi o le fionga le lipa le mia ia ma le autustala I Samoa ia pe ona fai atu a tala feaunga ma ftau I le lei ma le taimi o le tatou porokalame ia kau ki kolosi foi na ia au mai ala foi ia le tama felesi ia po le fresh ia po le breaking ia po le alava to inga latest update ia le tatou whaafunga mai ai I le fionga le lipa mea le atou whawhira ia tu hana I lungo le tatou porokalame o ftau I foi la ma le tatou media watch I le revanga o le fiafi malo se fomanuia Lovely soifua Asiata Manuia Samoa. Happy Monday. It's good to be back for Media Watch. I don't tell your initial or tattoo updates. So far, your thoughts are le overall summary o le whatatanoanga le whionga le Panmia, Miss Volostala. Manga, I think you always love a look forward ni Saumanga Panmia langa. O paulo ka kai mamalanga vai no me umala o palmia piko silia mamalanga vai me uma so ora ko nga whakaronga e ia kai me sa wela nga fa nang kofa e penka ko kilo foi la mamale le ka ma keso e ka ora ia o manga ia whakaronga pesidi wa san feurolo ai o ke mga foi ki pesidi foi inga ia kara la kiki kua kara ki kolfinga lo le palmia malo mana ia fingalo le atawa fa malo atu la tustala ya ke wo ko be mai ai matele momoa fa malo atu fa te atu on o le improvement tu langa o la e fa ye tu tonu sanga inga male fionga le palmia malo fa tai e tu puar fa tu le tonu longo ai o le tatu ngalwenga vi fatasi ave esere tatu fe lautoa ia ve esere fetu ia I pe o le siva nga le o le va ia tua mo le o le ia mo misi mai ngam kipia mo le o le rima mo le vai ok winga lautala fa tai tele ia la to o lo tau mo fa yatu ia fa tai le obisi ia le suyo le TV1 si le fia fo ia le tamaita ia ditri fanin ia
wakile fu ifisiri ya fu afisiri ioi e ngo fiar tanga tala tele la na la ta pena na notes ma me fa pena ya la fu la tu ya fa te fu inisio to tele ale to mi si fu ame wale wa kurva nga o fa pese wa kungi si pese ai tau tele io man ya fu ia va nga le wa ole tele officially na nei ala ma dia ya ole tele officially na nei ele officially mata upuia na sauno mai ile fionga di pan mia ke ro au kango e fua mai mata upu e fa pe lima ia sa sauno ile fionga di pan mia ngar kasi ale officially na rum ta upu tasi na officially le na officially nga ile lo yesidi ile to finga mo precious chang au si mo officially ele oni mata upu le sa au mai il pan mia na nei pe vaenga le masisinga ko officially le lima se laule a shareholders ole valele ya ele se singo officially tu langar fa ma varso tusi sili ya ma vaenga uma fa pena au tele officially ya ole ai fa au pe officially le ma tutu mata ya nei officially ya fa sal le anga pate mana ya lali so ongole mai ngo fa sal le anga le na mai nei ya ale to ya le la wa tatu tutu mata ila le o mai le tu malo le la o mai pe fa pe o le ua ta ua le sui o le TV1 o le sala to ya ile felo inga le tu malo malato te e na ile ave o le fionga ya mangele se kati fai mata te fono fa vai ma fa pe mai le la tu tala le la o mai ya si le fionga le pan mi sa valia fa la ko ma fa sala tu tala so mana ya sinamata o bula tu mta hoi wa kamere palmia le abango foi karonga fa la ko piko la o malo la ko ya mana yo foi mic le mic se deve passear mana ya mic o ko ki kia le me ko lava o le introducing o la ko pa fa sera ko karalanga tiro sa bueno que lo po ile a fair TV o mai ya pe fa sala o ka pa pe o TV o le TV1 o le ngaruenga tonu a le press al tangata le fa ia media malo ai sila foi le atu fa tal nonga ia tulu fa funei America New Zealand Australia per kangia de ka ke va vai pe e tele ai na to officially mai e tulis tangata introduce o Tom from I am Tom from CNN from Fox e ka kaunga introduce fa penga oi langa e le osira fia il pale mia poi con guarda menalia le wa koi e le ropo si kanga so fai mai ni fake page ka pa bia ka ko le fa fo ki lo ka o le su mi no wo lo mala ko ka yoi awa sila le ata ngale pa wa le TV wo sira fia uma ia sita mo fai ngasia to fia tichu fanene ia wo lo uma ia sta mo ngana sa vea mai le entertainment TV so fa ya malangi to lo ya ele tau failo inga le ya de fo ya tamaitai po le tamali ya langi keresoma ya fo le prestino le George mai na le talamoa a nga isi ngai mafinga ya nga yang e ka usir filme ya TV o mai ke lo po le US ya ka kong kasi mala le suya wa pe o tele lo hana do you can recognize any of those Yeah. Mana ia la le avio le staff manatu le introduce yourself introduce yourself yeah o Cinderella mai le NUS TV yeah o Caroline mai o Fiji Times o Shaolin mai Jan Observe o Rachel mai Mauro mai le fake news o Thomas mai le ila mutu sam mai le toa maora pi e lo posa fa ye toa maora pi e mau ki ngora sa fa ta o ta sia nei vai nga o tona mai luma mo te tauna ia vai lai ai o le ala sa kele nga sa fa ye Larry a le kau kele ilo o fe lo kwa pa pe pa mia si sa o mai ya su ile o Larry le ke walanga nano fa ya tu e fa ta la fonga
ai le ropo le sa fa ye mai sika nga le nga fake pages wala nga sa ole upule o te vai so ia i lunga mo fake pages tau faleanga e lau te fa nga le ngolea ale ala o maua mai i le liki i ka ko audio le liki foi le o le ye le tangata tu stala o langa ke fa nga le ngornga foi le fa ngoa i tu no le fionga le panmia ai la ye le mele le ka fa ko e ropo sa fa i masket i o ade